abangakakhulumi nathi ngathi mina zange ngirhatsha la nangirhatsha kungumthetho ukuthi ngiyarhatsha kuthoma unyaka yeah so ikinga ukuthi bayarhatsha abakhambe gogo nabakhambe mpinyana kanti umuntu nakakhatsha uyaqothwa why wena ufuna ubaqotha ngoba bayarhatsha mhlawumbe abazivikeli ngezinto ezenzeka why bangangitsheli nabakhatsha ufuna bakutshele why bangangitsheli angisho ngiyababuza why bangangitsheli ikinga ngileyo why bangangitsheli bathi lo unonina lo umama mntanami mama sakhe salwa mpinyana sabanga itina nazi yes itina ezi wakuka itina la wakhamba nazo wazisaphi itina lezi waya kwakhe nazo wayokwakha nazo wakhile kwakhe wakha umthanyeni umntana wawuthiya unjalo wabuya wazohlala and then nasele barhatsha nje babuza nalo ngambuza lo ngathi kuyini erhatshwa kule every day lapha phambi kwemnyango yachithwa uyabona la uhleli khona la bafumana into ema-China amaningi njengomuntu kade arhatsha bona bengihlala la mina ngisuke lapho ngihlala yeah no akunakinga ungajama la sakuthatha ivoice yes yeah nethi iphimbo lakho sisizwe ngisho yeah umama ubawile ukuthi uba ungaveli yena just nje sizokuzwa iphimbo lakhe nokho ilungelo lakhe nokho siyamvumela mama ugogo usibhalele la bathi wena uyafuka la ekhaya ngaphandle kwemvumo yakhe ene la kwakhe angazi ukuthi ufuka yonke ijarata namkhana ufuka la alala khona akafuki la alala khona ufana urhatshiwe konke nje nangithoma ukubuza aberhatshwe tot ededini indlu yemuva kanti wena gogo awucabanga ukuthi uyakuvikela mhlawumbe khona akangivikeli uzivikela yena ene mina lezi zinto lezi zola bathoma ufuka amadoda hayi gogo ngamanye amagama ufuna ukutshela ukuthi ufuka uceda amadolo ngitsho khona angazi ukuthi ufuka angitsho ngizwa nakafuka kwamadolo abakhisihlungu athoma ukuba usho ukuthi ufuna ukuthi uluphande masinyana ungasakhona ukwenza next ukuthi umzilo kose ukuthi ube nguwakhe ngoba mina ngabuza ukuthi kuyini efukwako lezi zange ngaphendulwa umuntu ukuthi kuyini efukwa okay nakho bakwethu ngibawa ukuthi nokho enilapha emakhaya nangabe nihlala emakhaya ningalingi nifuke ngaphandle kwemvumo kagogo umnikazi womuzi ngoba nawufuka kuyakhombisa ukuthi kukhona okhunye ophezu kwakhe mara akhe ngibuyele ngapha kuye ngizwe umama batsho wena ufuna ufuka la kwakhe nebatsho khe wakhamba wayo kwakha wathatha intina nje sewubuyile uyabuya ufuna ukumceda kuba yini mhlawumbe umfukela ngakwakhe yazi nayikhe sikhulume so mina number 1 angisondi angiye enyangeni angazi ukuthi mina inkinga yakhe yini yangizothi ngithi angisondi angiye enyangeni ngiyakhamba emberegweni ngibuye uyangibona njengoba ngihleli ngapha azange ngiphume mina nangibuye emberegweni even though ngingi-off ngihlala ngendlini or ngingapha umama lochina like mhlambe siyampothela phela angikhumbuli ngenyangeni angikhumbuli ngifuka angikhumbuli nje ungangena ngapha la ngihlala khona anginaso nesihlahla nesi1 angina next angisondi angenzi next mara ukusela khona ukusela ngiyasela mina anithi nanisela konanda ni uthola phuthu ke phasi and then kusela amagwezunyana aza mina nangiselako angisela every day uyangibona mbuzo vele ukuthi ngimuntu osela ngesikhathi ya ngama chances
ya muthi umntwana khona kezileko nguye onanda abuhathi umntanami angikhumbule angitshela ukuthi ubuye enyangeni angikhumbule ngitsho utshwala mhlambe ababisela kuphela mhlambe ukuthi isikatshe ngaphandle utshwalo phela makukhipha amagwebu ugogo phela amagwebu ayatshentshe nakafika phasi abangeni isa ngikutshele baba isitori sala siningikhulu ya sala Yeah. yabona la akunala singakayi khona izinto hayibo mhlambe yakakantsheli mina Ibanga ngiyamtshela ini? angazi kwazi yena wangisukela wathi ngithethe intini ngizithethe ngimnikele ngithulile uzithethe wamnikele ya ngamnikela ngithi mina ngifuna ipeace clarify wakusukela wathi uthethe intini ya wathi ngizithethe ngingakazithatha mara wabuya wazilela ngamnikela ziphi umnikeze ziphi nazi wakhe ngazisikernet lezo bekungiziphi lezo angimazi okahle bowenza ngenza ipeace ngithi mina Oh, ngifuna yeah. ipeace koko maye wena uthi uthethe intini awubone njani emkhwenyana jama sikhulume la baba ngifuna ukuqedelela jama ngifuna ukuqedelela uyabona yala ngifuna ukutshela akunala singakayi khona sibuye ekosini akunamntwana la ejardini ongakayi ekosini yebo akunamntwana la angakayi ekhoto angazi wena naw ngendlela wena uqabanga ngakhona ikinga la ekhaya uzoyilungisa njani ekhotho sibuya khona ama-police station sibuya khona enkosini sibuya khona wena ngokwazi kwakho kukhona la singahelebheka khona nase sibuye khona angitsho mhlambe ngenzeka ukuthi si-understande ukuthi mhlambe ugogo ulilangani nani nilangani and asazi ukuthi Mina yazi ngililangani. ekhotho khe ngizwe nani ekhotho nebukhosini benelani siyela zonke izinto lezi azibizako zintina kuthi ubani wenza